Kum kedak jing sngo buram ya arngot kithai samla bakin thup ya ka samla Boni filia shulai bat ka samla Alisha Lingdo kiblawan ra na mat buram tangi ka jilla Henry ya ka ri bro ka we nakaliang umentri sarkar bat MLA ka South Shillong constituency uba sanbor shulai haka khat khandai tarik risaw arja arpusan ulapin ko buram ikini ki samla ha ka jingalang balapin long ha orchid lake resort ri boy Kini ki samla ki be don benta ha ka kinho ni le kai under 17 women's football team ka ri India bat ka bakham kong san ka long magini ki samla ki le don benta ha khmat e man thau history da ka jingyo arung shaka AFC under 17 women's Asian Cup araja arpun rio ka bapin kut ya ka jing up ba artways nem jong ka ri Hakini ka jingalang nakaliang uba sanbor shulai ula ais ngobha yakini ki thai samla naka song pisa pamar sanpho hajar lambat bat ki momento bat ki jan kilan men ka baula thiet naka MLA discretionary grant habakren ha ka jingalang uba sanbor ula ong mamari yo jing tip ya ka jingwan jangki mar ula pen khre ban pen ko bura meki hadien baula pen tip yo mentri rangba ka sarkar jilla Ulaong, maupin ko buramiki tang kum unong mi kmat pai ba Henry kum menteri ke sarkar naka bapin pau ba menteri ka milek kai ula ai ktien maka sarkar kan spen bet kerpang ya ke jingelang ban pin ko buramiki ni ki arngot ki thele kai ke jella ki ba mi kmat ya keri uba sanbor ula kit bok kit riang ya kini ki thele kai bekin nang kiu shaprang ha ke jing em jangki bat kin nang wan ra shu e ke nam ko buram ya ke jella ba ka jat ben rio bro ko we Bisa sempoh aja. Wajarmu, tadi harus sempoh aja. Yo panlek barwan ni kanton di jingman mensal te ngai ngu ime pewe badan niru pediang brom ini ni skop mentisha te ka Johnny jungi apa ni stang te kalong ni sakhot right ban apa Bangalore ban don camp sibenai ban lejakan ka benta ka SAF championship under 17 ba hakatur ni long champions ni lakai pasha ka Bangladesh Bhutan bat ka Nepal te hadin ketupat ni klemyo hira ban wanjeng ni continue biang bat ka national team ban rupe saya ka AFC qualifiers ka ba ni dang suan benta lakai na po Pakistan te hapo Pakistan ru ni kindo ya ka Uzbekistan Pakistan bat baru artili game ni job ala ka way te limba kitu ki job artili ni di ka team ka ba top ka group te ni yo ban qualify ka AFC championship under 17 ka ban salong ka po China 2026 ha ume te hadin kaniru ni yo wan ying try tang steo artio te ni habre biang sa ka kam ban prepare na benta ka IWL kabangin na kaya na po Indian Arrows but na benta ka AFC te ngiru ni smokeman ba niyo ban mi na kanika state ban pinwan ra nam kontra kerteng ka state ni but nga kermen ru ba kinang bon ki na iba la ban ko hadu kanika gerdan ban kinang tre samsu te ngiru ni smokeman ba ngidon dengkat ban ka team ka balong ka ba ningkong ka team under 17 ka ba qualify ka AFC under 17 championship kerman mabayo bandek kaya nabata ka sa mayo ibleru ba ada yang dok kan kalat bang ko sa kanila Kini kita nak fokus tiap cumi teng armut ini. Kiban Syasilat mesti bagi dia, ban represent dia ke India. The rest ki players kini give every part of India. Ini lagi tu sorong tinggal isu organized dum-dum ni menin. Bagi dia isu yang keren, ada telefon, banyak bank. Dia lahir bank di Palestin lagi. Malu kita dulu mensiam, agar jin Palestin kalau mana mensiam susu, yang kita bagi Allah untuk ada trading kami di sini bekerja. Dia ni dia sebentar pada perlu Malaysia semua China. Dia ngalalong on behalf of the government ni. Dengan layu sudah berkreat ini. Tiar kebun kam tam tiar ia kai dia kai wakil siapa kebun kam. Dapat dijengai subah membantu. Baru kan bisa marsan bawah aja. Kalau nggak sobat air beli ya chief minister itu ni. Baru ia bawa presiden tinsong kalau chief minister. Baru ia ke parliamentary affairs department.
Akabakanan bisa kadi naga discretionary grant kaba arpolak ka kaba niyo ya final approval na iba Preston Thompson barong staff bamut barot rupumut ki MLA hapo na dia niyo arpolak chisnet nakatagi yung discretionary grant kaba kung kini ki unforeseen incident kibamla batip jingja ki bepidan kambat kreator ki katakan di jingmut pada ya kadang-kadang marsan fuadan ya ani ka digigran joko government kabang ala ay saboro jongi kin ru kumut ya meli ina boro armut kidigi les la silek na po ri India ban mi mat ya ka ri India ko ka AFC government te onui ki omba ki lawan kai kinwan city yung kam bagi kinabay yang training camp dia nangalaya keren dari kimi ada nanti di yung ba ndan bawan ban pediang menurut yang ini kejaran kan untuk kali ke siro bar tanah liang government lu insyaallah ban keren dia di ba konrad sama chief minister baru ba wailat miki sila walung sama cabinet minister barang sports minister kaba kejaran satu yang sundi ngelakukan create on behalf of the government on behalf of konsumsi ke jungar tuju nama taga jongki bana inisiatif miki susu ko ngwa ora na buruk ya jadi chua ya kibi kpag bayang masam ya ka state ke jelai tu buruk oi te nakalian government lu kan sadar kaba bawa ilan miki je kran udah samla buat ba penyelekai ayo ya ka ban ban ka sports department but very soon nakalian government lu insa Felicity ya pigoro ya pemerintah ho nya suile kaki bekerja kat mu itu dengan siro riba tenglele nakalian mejonga bagi nang kerjaan mejonga but on behalf of the government lu insa penting officially syakiba kiba ayo bahasa mu anu isamla jelekat but accordingly we have sadar kat atau bagi senang dia perlu pada Felicity tak kita ini iku apa dia share bagi ada ski berkali ski ke mau barang ke joyous moment kaba ngaila diru ngayo kam sorka nama ngade no yele kai juga buat sports club sebagai Shillong League sebagai Shillong Fitness League sebagai Shillong Knockout kami kemat ya university nihu kami kemat ya laga jama school aka school football tournament para do boleh kam sorka mengalah berzain hadin mengalah cinta kam seri halang but ngastunat cibu deh ngarung lu bakamen nomor yela di rumah di once upon a time sport person Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya